Ça vient de fond du cœur, donc c'est quand même fait, il faut un courage pour faire cette vidéo parce que au début tu sais تزايد طوار mais عطا سيدي يساول ندينا نسنيك نزراك نزرا لاصليك نسنيك يا ياسين نزرا ثواشولتيك نسنيك دا شو تسويض لان وديدي كان الكونساي يقارن وكاو كيقاربون اما الماناجير اما الحباب اما يقارن تخدم الفيديو il faut leur dire vraiment il faut leur expliquer donc c'était quand même des conseils et un courage pour faire cette vidéo. Du coup donc je le fais et voilà donc je vous dis encore une autre fois سمحت لي طاس سولفت ليا ذمذني لا مكونويا نكذب ميثون ديما ثون نون سيغون دونك قبايله مكونويا. Et quand je dis ça, c'est vraiment le message il est clair. Il a évalué, il se tenait depuis le début. Arassagia, Omenisia, Smhasan Tourachi, Hamania, attention mes chiens, attention mes khadma, attention mes chiriouth, donc la mchoir est drôle quand même. Donc, vraiment, qui ont essayé de me salir, de me faire une mauvaise image, ou les réseaux sociaux, les influenceurs, c'est des gens inconnus pour moi et je les connais pas parce que c'est des gens que j'ai rencontrés dans des vidéos qui sont vite fait ou je peux pas passer du temps parce que on n'a pas le même niveau. Nous sommes du Charq, nous sommes du Gharb, donc vice versa. Et puis, nous sommes عربي الشغليس. ذاك كان. ما ذوي ذاك اللي مناص الناس نوثر نضال الناض فاض منا. Voilà. Donc ويجيني شذا حضر زاقرو أدينا نكسنا ذا شو سويا الزريغ من أمشي تكرا الزريغ ذا نويا من ميبديا أسماك نبديا خدمة أسماك نبديا تزلا أسماك ناثبا. كاني بجاويني بزطا حاجي وتنسينا غارة فلو كان إلا القدر قدرنا سيدي باسكو يغار لان ويداك qui ont fait des vidéos c'est des gens que je connais pas c'est des influenceurs et tout نانيد أي سيني ما تغلظ وليلا قارين تخدم ولا شو غيليف فهمها سنين عاوني يبارك ربي ثنمرت نوستوسدا سي ان كونساي ثندقول ثنمرت ماذا ويداك النظام qui ont profité l'occasion. Moi je vous le dis, moi je vous souhaite pas le mal mais ريفيز شطاح مانون كستضغلي ولا ونون هاي كان يبغاو ندينا هردا كاع ثقارة لا فيديو يقاولينا ثنمرت ستوسدا فداون الصحة لهنا السر تلويث ارثي مليليث جاكم دي لهنا.